这东西gimana ya? Kalau bilang masih bisa pulang nggak dulu kan pulang gitu lah. Kalau bilang ini nggak bisa, aku nanti udah bisa sampai lagi misalnya kan, dari baru operasi kan tidak tetap tanggung operasi. Jadi kalau operasi kan tindakan ini di sini ada. Thằng đó anh thật là hiền. Cái nhín đồ hắn tí bụi kia hắn còn những cái nhín quá bị piong nổ xí quá gì các bạn hành bằng tí gì Tí. Ada karena ada paling juga makanya ciri kalau pian. Dimasak tuh kan ibu pun dia nyudah saya nggak telan. Jangan balon namanya. Ya tuh kan ibu. Ini saat sianggap film kartun Tom and Jerry ini. Ya siya. Meh. Nah, aja tuh kan kalau di kok kalau nanti kita. Nah, ini biasa ya. Cái nhìn hành đi bị gì à? Cái nhìn này đó anh mang đi bị 병 đỏ gì à? Này thổi tròn không à? Serial chat di kira kalau udah mendadak jatuh pakai motor ini tapi kan kemarin tempel pakai tisu kan. Kalau mau ke rumah sakit kita kalian jatuh. Karena tidak ada apa-apa katanya. Cái gì thân là ôn thân hiểu dùng là như tại nó. Nhà muốn kêu họ soạn nó thế nào? Kiểu à? Kalau ini coba hotel ada BPJS tak ada diblokir sampai ada di mana? Kan ini sampainya lesi pasti ini mau ngasihin kok, ini lah. Tại nó xa là chọn nó xa là. Kalau masih sisi atau Indonesia. Cái phổ trong xe phổ đó à? Cái phổ trong xe phổ cái cung ô xuyên chỗ đó à? Có cái cú trong xăm kiều nữa à? Tao lên em mời lên. Đây tao là thùng gì vậy?
mày một lưỡi à? Anh đâu tôi lưỡi ngay không cái kẻ chư à? Cầm con luôn mà. Tặng xuống cái cột chiến à? Ngày lời xỉu sẽ cao bố xin một lời xỉu nhé, thì ngay tụi bằng điều nhà mẹ đầu rồi. Đi拜六共拜一啦，拜一要共拜二，拜二要共拜三，或者拜三要共拜四，拜四要共拜六，拜六要共拜七，拜八要拜九，拜九嘅咩知得話？就先壓落去話，ngay giờ thì nhau nói xin áp xin thùng á theo nào á hàng hiện à, nên nhìn về xí bớt xí đều. Ấy thì tình được tụ khổ đó, các bạn cầm sáng à, nên nhìn về xí xía đâu. Ngay một số gần thế giới cho nó cái phổ dung xây phổ ở operasi dùng sung kiung hắn sống kiểu giống luôn à, như tại nó cái mình rồi đi rồi bán cái sống kiểu giống luôn à, cái nhìn nè, dạ. Trong ao hát sử dụng cắm như bên dễ chủ đại không? Nó tao bán liệu nhiều thành tọa luôn.
狂秀一出的。北京有香啊。Itu真的基本上mình đồ hành nhưng mình đồ ali dit đồ cả si lisa đồ là mấy thân thể giống này như cái tại nó còn ở đây thằng rồi nó một thằng chết à. Thế quá ngay tâm mới là như xong. Hãy nghèo ra ngay cả khuê tô rồi em ngay cả khuê rồi em dùng chặt hè dùng tròn 食飯啊？ chứ còn thằng 你食飯啊嘛？ hay rồi 哦，唔係嘅醫生要嚟查我咩？點樣啊？ anh thân kiểu giống muốn ấy đi ra là gì Hansa, maksudnya kayak desain Hansan yang spesialis kan? SPD kan, spesialis penyakit dalam kan? hay rồi Berarti mangko dong, mangkongko dong. hắn thân kiểu giống hơn Oh, thì cuma cái U-nya cái bengkaian pelatihannya lah. tí kan tê ali mấy cái gì ali thì asli sih bisa asli Lisa cuman cái nhìn mà đi học thân kiểu giống hơn Oh, memang dia jam 8 kalau stand di rumah sakit Bengkayang. mudah mana Maya, kira tim lah jam 8 gitu loh standnya loh. mampir sudah Pagi udah gitu. Tapi sekarang masih di Singkawang gitu. hay rồi hắn thân kiểu giống Iya, soalnya kan udah lumayan mau dipisah dokternya sama sekali nggak ada loh, udah berapa lama tuh. Itu sih udah kita kan mau dipisah kan, ya dokternya nggak datang kan. Ya bisa kemungkinan besar kan gitu loh. Harusnya kan juga ada jamnya gitu, mungkin ya ada darurat atau di apa kan yang di Singkawang mungkin gitulah ya. Ini kan belum dicek kan, belum ketemu kan dokternya sama sekali kan, mang pengkongnya hak gue mang si ketemu kok aja mah. mang siêu Oh, makanya iya cái kan cái cái mà harus. cái mail cái không cái mail hả cái bên nhật cái quạt cái là Oh, itu bukan, itu dokter penunggu yang malam punya. asisten siêu Iya, dokter penunggu dia termasuk dokter biasanya pasti ada yang 24 jam punya itu pasti ada tiap rumah sakit pasti Jo. Itu dokter penunggu. Jadi cuma ada udah apa gitu kan, kayaknya kongres spesialis gitu. Gitu. Nah, dia kan belum itu kan ya dokter yang khusus kan belum datang.
Soalnya ini kan belum ketemu, ya yang mau ambil tindakannya kayak gimana, nih hasilnya gimana. Itu kemarin yang vonis nih kayak begitu tuh kayak hasil dari mana? Dari ronsen atau cuma cek darah gitu loh? Darah dari Oh, hiat ya. cek darah gitu ya. Hmm, kayak sono tuh lengkap mesti kayak ronsen, CT scan gitu ada nggak sih? Ali sih kondak sih lengkap ya sama. Lengkap ya. Ali tak Oh lengkap, iya. lengkap. Iya Ini harusnya lengkap. ya kalau gini kan memang ketemu kayak Jisen, dia cuma darah gitu ya. Gue yakin sih ntar juga kayak hamil ronsen atau apa biasanya sih gitu untuk pastiin dia tuh mau anjungji langsung kok itu operasi tuh nggak mungkin kalau vonis gitu pasti juga ronsen apa gitu mesti ada dokter anestesi biasanya pasti ada. Hai. Nah Pakai kalau punya namanya sih. operasi meskipun istilahnya punya lu operasi ACDC lah gitu, ACC gitu kan, istilahnya operasi bukan kuota yang gede gitu kan, pasti juga butuhannya semuanya. Hai. Mm-mm. Cuman cái punya thay còn này dù đã chết thì tapi gọng sih tetapไปoperasi ya. Mm-mm. Karena tapi kan mereka mereka tim dokter kong. Ya kan bukan dokternya, kan belum, cuma cek Oh darah hai. gitu. Makanya mesti tinggal, mesti ketemu dokternya dulu yang khusus Oh hai. spesialis ini, iya, Hai. baru bisa Vâng, ambil hai tindakan cái apa gitu dokter. loh. Hai cái dokter. Jadi ngay kan lo le ruang bedah leo. Cuman Hmm? memang Udah? keputusannya Ngay le kan ruang bedah leo. Angkia, Le mah ruang bedah leo. Cuman mang tindak lanjut ba mang sih. kok Angkia gitu kan, mokong. Còn cái punya ngay udah chaleo het ba langsung pindah le ruang bedah wa. Nah, berdua kok an cepat gitu loh, kayaknya gimana oh mau ini kok Ngay kita juga kayak mungkin. dokter bedah ini mau nah. Julai. Harusnya sih kalau kalau lihat dari sikon ya sih nggak terlalu berat bang. Cuma cok kunci. Istilahnya tuh jauh cong nggak kok nggak infeksi ya. Cong nggak nhưng mà mấy con nó bệnh quay mà bệnh men cong Hmm. cong jauh cong ini mau salah konsep nggak kok nggak gagal ginjal tuh beda gagal ginjal sih mau sehe itu langsung Ini gagal infeksi ya. ya, infeksi itu ya jauh cong nggak kok jauh cong Hmm. itu kan akibat misal shik cairan shui mineral kontina. Jadi kayak pompa tuh nggak lancar gitu. Mungkin mau shui pun aku kayak gitulah. Ya, disaran di kemana-mana gitu. Yang terutama tuh pasti ginjal, soalnya di arah penyaring gitu loh. Jadi Iya, cuma kalau kalau udah langsung berdaya gimana ya mesti ada ketemu juga saya ini dokter anestesi biasa pasti kalau biasanya juga tuh dia tanya riwayatnya apa gitu loh pernah yang mau pernah sakit main-main mau pasti ada biasanya gitu kalau namanya kalau udah mau operasi pasti kayak gitu pasti ada namanya dokter anestesi pasti ada meskipun tuh ah, iya tapi ini kong operasi kan me ke dia usus turun ya yang ya kan. ya kalau memang udah gitu ini Hernia yang ya. kalau mau ambil tindakan gitu ya udah becomai lo namanya operasi kecil lo ha pokoknya becomai lo sun lo ha lancar Ah. aja gitu lah ya mohon tegang lah tetap semangat lah gitu lah ya ikutin dokter benar lo jangan dengan mau mokong mainnya ya cuma tanya doang Mẹ cuma ten ten ngachiu ada karena ten ngachiu jadi pay itu kong pay pay ni cái yang si mà.
Iya, makanya kan tanya udah ketemu belum dokter spesialis yang khusus dalamnya. Terus masih ada, semua rumah sakit kan ada yang khusus yang kayak gitu. Kalau yang kemarin nih Kong yang wakil itu bukan apa, itu dokter istilahnya darurat, dokter jaga, dokter penunggu lah itu. Ya, ah, biasanya tuh gitu. Karena nih kan mau ketemu yang spesialis dalamnya. Soalnya kemarin kan libur juga tanggal 6 Ho. Ya, biasa kalau kan kalender merah kan nggak dokter yang spesialis itu kan nggak ada. Paling dokter jaga, dokter pelindungan doang pasti ada. Yang Atau 24 jam di mungkin IGD gitu. Hah? tangani lain-lain dong ai sih doa. Dijak apa tangani lihat yang apa lain-lain, tangani kap yang lain-lain. Tapi alih antonin ka operasi holewa, contoh doang. Iya, kan beda-beda. Dia bagian maai, bagian maai. Berarti tangani ngalia apa mungkin di apa ke bawa han tonyat ke bawa tonyat ya jadi kiba ikon ke pose na. Ya, ya. Oh, ya lu, ya Ewa. lu lihat dah ke perkembangan lah. Namun kayak suster lah. Ini misalnya tanganin. Kan waktu itu kan Eh, pasti biasanya waktu nih masuk kan. Waktu kifonis nih sama kayak dokter jaga lah, dokter penunggu lah istilahnya kan ya. Itu pasti Kilhan nih loh, ini mau pilih dokter yang mana, bagian spesialis, apa nggak ada pilihan dokter atau gimana. Oh. Nah, mau kalau mau mau kalau dia satu-satunya, ya ntar lu tanya, tanya susternya. So sebenarnya dokter ini kapan datang ya, yang bagian spesialis sama saya itu hmm, siapa? em mun daulan no. Iya, Tau soalnya ini udah mun cukup lama tapi oh, buka tau apa tapi mới nhịp muốn mới nhịp mun na bapak mới nhịp mun theo dân kia cũng phải chọn nó kiểu cái chọn được pan lúa kiểu oh ya udahlah kalau gitu sabarlah ya kan. Mm-mm. chọn Ya phải mun pelan-pelan lah, pelan tapi pastilah ya. tapi theo dân nghe ba yang đầu tiên Alisa dalam di ruangan tangani pestanya orang Bukan, dia kan antar rumah sakit Pak Teh, bukan hanya Bengkayang. Namanya satu dokter spesialis tuh semuanya tempat tuh ada. Dia bukan hanya satu rumah sakit, ntar jam berapa, ntar bagian mana, kecuali dia darurat orang mau operasi apa gitu kan. Nah, ya dia langsung gitu. Misalkan orang pas mau keakhiran, kalau dia dokter kehamilan, dokter ke spesialis kandungannya ya. Misalkan Gung Katusi itu ngapas tahu-tahu mau sesar, dia darurat ke sono, jadi nggak sesuai jam prakteknya gitu loh. Namanya setiap mungkin dokter spesialis tuh nggak satu rumah sakit, nggak pasti banyak lebih. Iya, berarti entar sore. Tapi biasanya kalau operasi gini sih ya, biasanya sih pasti Tuhan nih puasa gitu pasti ada deh. Kemungkinan sih kalau saya lihat sih hari ini memang lah, soalnya ini kan belum ketemu juga, ya kan? hai Ya dokter anestesi kan, dokternya juga biasanya kalau namanya operasi pun mesti operasi kecil kadang juga mesti ada puasa berapa jam juga ada pasti. Kan hai ACDC kan tahu kalau operasi kecil gitu biasanya. Kan ya, kalau punya kamu operasi gede yang nanti antara gede atau kecil, soalnya biasanya di case tuh di anak Musa tuh pasti ada. Kalau mau tindakan apa selanjutnya pasti udah ada. Itu namanya operasi apa pasti ada sebenarnya. Ya. Maka makanya ini sabar lah, nunggu lah, nggak apa-apa lah, santai-santai lah, ini sehat lah, makan ya sih, ngisi sih kami sih tolong lo sih lohi lo bang ya. nó sẽ được trả tục rồi sẽ bị lây nhau Nah, rồi chọc baca em main chọc sih si Onyel on kok bagus kok nggak apa-apa sama kok aku juga kayak gitu. Si Onyel nó sẽ được sehari tuh istilahnya sehari kita tuh minimal tuh butuh minuman tuh 3 liter harusnya kata orangnya. 2 liter 3 liter lah, makanya makan si toti pan baca main si lo kan. sẽ lọ Nah, phòn si bởi ngaruh đó
初中Cina durian yang Kak Rita bawa tuh jangan dibuka, mau kau ke sih kongsi lo kayak nggak ikut kamu. Aduh, aduh. Nggak kayak sih apa tuh, sih tahu tuh, tahu. Mấy một mẹ ngày xưa em như dạng mẹ ngày xưa bác học là phút ăn thùng không ạ? Mesti antagan, relax aja, relax. Jangan banyak pikiran nggak usah. Rồi. Mấy Nah, ngày ini gì? kalau orang lagi sakit ya, lu gak mau happy nggak usah lah, relax aja santai. Nah, jangan terlalu istilahnya terlalu fokus ya. Oh, enggak. Sih menjadi sih, kita nggak ada pantangan belum ada. Mau pantangan. Jadi kan nggak usah pikir kalau kayak gitu-gitu. Ngay mình biết Nggak usah này. pikir, Oki kok kangennya anak ya. Udah nih video call mungkin sekarang Yongji kok gampang kok. Jadi itu Này nggak em perlu istilahnya terlalu mới khawatir nih biết anak này. juga udah gede gitu loh. Kisah asam dan cabai musik itu benar tuh. Ada yang ngomong tuh itu benar, memang nggak boleh. Hexona lat những tiêu ngạch thì sẽ nó itu lat memang nggak bagus loh buat efeknya gitu. Nah, kan cincin lah gitulah. Nah, itu ngasih saranin aja lah yang jalani kan nih. Ya kan, ngasih nggak tahu nih jalanin di sono kayak gimana. Ya kan, yang jelas ya kayak gini nggak cuma bisa kasih masukan ya kayak gitu lah. Mungkin ya umum nggak kosep ini mungkin musik kok udah cuma ya kalau kayak gini ya memang wajib dijalani gitu aja. Ibu kok Cái main, gì? Hả? udah ngantuk. Có gì? Nghe tài liệu chứ mà. Tài liệu giảm mươi chứ mà. Banyak-banyak minum aja mau ketuaan yang tobat. mau Cái gì đấy? mau thích chưa anh mau ha. Tuy nhiên mau bình sinh ấy mình là phải nyiupin koin mah jangan jatuh di lubang yang sama lagi gitu lah. Pengalaman pahit istilahnya ya udah. Tapi lu lupain aja udah koin udah. Yang penting udah tahu. Hak tuh bagus juga mau hak tuh phải tiêu mau. Ủa? Ngay dùng trình độ ba siêu xịn mày không? Trình độ Mày à? siêu xịn. Trình độ giống như trình độ siêu xịn, hoặc là xịn lắm á, pun lâu. Tapi dịch còn bay dịch chứ còn bay nhỉ chứ còn cái. Kalau ngaji sih, kalau enak kalau operasi wah sikap baik kiang yang dah. Jadi kalau operasi baik langsung operasi deh, operasi Wawan langsung jocot ngaji sih ya. Operasi biasanya juga mau pemulihan didongi pamit mesti juga bang tapi ya lu santai aja semua juga tahu rumah sakit lu nggak ada yang enak sama tiang enak ya mau juga bang mungkin ya makan bay đến hôm nay mau juga cepat saya mau kiri kanan nah ai le cho juga mau juga mungkin ya alung konya sih kêu ya mẹ alung mò mà nó ngặt kêu mò thành tao hết ngặt kêu mò ya sama di luar sakit ya tahan-tahan lah namanya setiap minggunya ya bisa ada kejadian gitu lah pastilah nggak semua tuh lancar頭先嗌緊係頭撞了，頭先 nghiên một 啊，nghiên một頭 trên 先 nhị 嗌 hoa qua một 嗌 bạn 頭 nhị cũng hàng撞，quen 嗌咁樣。頭先咧嗌緊講啊，我頭撞了，kalau như 頭撞你講，jadi kak nggak fan tolok dia. macam nih kerja pintu roaring besok lagi hela ya iyalah dia juga kayak gitulah karena dia pekerjaannya bukan pasien cuma lu doang istirahat di rumah sakit dulu iya bentar namanya kan
si Ujong nggak kong dia, sampai tiaw sui lah itu kan. Jadi Thurston kan ngay kan siang ngay còn ở kẹt kila impus, Ngehel lo, ini susah lo, bolak balik lo, nggak bisa lo. Itu namanya perawatan. Lu udah wajib perawatan intensif istilahnya, udah benar-benar sungguh-sungguh. Kalau udah kayak gini, udah nggak bisa. Memang tuh udah memang diwajibkan itu dia nggak boleh. Di rumah juga beda, meskipun istilahnya beda. Memang di rumah sakit I think, nyosoi bang, tahu. Anh chả biết người không tahu. Nhà chú với chung ở tiêu đó à? thun, không phải chung, thun. Net kanan ah, yang di input ah. Entar ganti tangan aja. Bisa kok, cuma ini kunci tinggal kan. Dipancok ke hati. Ke kanan posisi kanan ya, di input saya antar diganti kanan. Kalau như tiêu thạch kêu biểu qua với chung ở dưới luôn. Kiếm mày chung thun à, thun à. Iya, tahu. Ini tuh nggak kan, ini tiêu tuh pak. Ini angkat dek koa. Nggak boleh, ini tongnya, ha. Wah, ya itu kan. Enggak, kan cuma itu aja. Ton input, ton kiri aja. Mau kok ngay anh to gerak đâu gitu. Iya. Ini input ya. Harusnya moto harusnya moto langsung haha itu istirahat gitu. Iya. Memang. Konstitusi harusnya bukan gitu. Jika tuh hang ya. Iya. Langsung ha. Rumah sakit mana Bengkayang katanya? Lalai ya. Iya, Lalai Bengkayang kan ya? Ayo. Pasang apa bang? Oh gitu lah saya. Udah ya. Rumah sakit jiwa Mel. Malah. Rumah sakit jiwa kayak sih. Kerjain suster aja lo seperti film Dono Kasino. Một cầu lộn coi chỉ phát căn bắt cái suster lấy siêu rồi một cầu không nhận miệng. Anh Phát ngay còn ở ngã chiều. Nhị kia đây á, nhị hô bắt á, nhị chúng mà một cái một ngã chân á, ngày còn đĩa ngã chân nhị xuống miệng á, tôi đi sa sakit là bà jam nó lại một đĩa. Không chiều. Cái suntik mấy nhà itu không kan, mấy nhà titik không kan. Này là jahan yang. Cái lông. Ngày mai tôi suster chọn đây để ta chỉ bao nhiêu. Mẹ. Suntik cái lông là hắn dùng miệng. Ơi tiên tri gimana? Gimana operasi mah? Cái dokter spesialis saya malah di Singkawang này. Jadi Thurston ngay kan kong ay thoton ako yung kalau nyi thoton wa dia impus hay kung mau persetujuan dari dokter ba kahanyi ba mo kan tolok liat ji janau yang. Iyalah. Iyalah, mau malah ya istilah itu kan nggak boleh memang sembarangan. Ini udah perawatan intensif itu mah udah lain lah. Ngapain Icon ngapain? Di sini rumah sakit ya kok jalan dia kok. Ikannya saudaranya. Anfun awatan dewa. Iya, semua juga tahu semua gimana. Itu memang tempat gimana nggak ada yang baik ya, yang hojinya spesial tuh nggak ada, percuma semua namanya. Kalau udah tempat gini ya udah rasain lah semuanya lah, gimana yang kau bawa pikiran jalanin aja semuanya. BPJS đó trên Phú Bá Dũng tại kia còn hay còn ở lâu kalau hay còn jika langsung minta cut kan minta cabutnya kayak impus wa tanpa persetujuan dari dokter wa BPJS juga hanjung tada kah. Oh, ngayon unti ha kau urusan BPJS ha.
Cái gì sih cái còn melanggar kayak prosedur ah. Oh iya. Mm-mm. Ya udahlah, nggak hal lah ya, nggak hal lo. Ya, ya, oke, semoga lekas sembuh ya. Bisa hasil sih ya. Aduh, khánh nổi thiệt, thật mau, thật mau. Kêu miring kalau tidur pakai helm aja dulu biar tidak pikiran problemnya. Aduh, tapi kita operasi Hoshu à, cả phố operasi cái chậm phiang kita khoai khung, cả phân phần nhìn chọn hết luôn, ngay ngay xin lỗi, ngay xin lỗi, ngay xin lỗi, dịch trả, yang lỗi, thế xin đi chọn hết luôn. Cái operasi cái chậm phiang kita khoai khung đó. Khơi khung chết yang tim mày si chết cái lệnh đến đó thằng đó cái bùa chọn nó đồ cái phô mới còn còn cái nhỏ chỉ theo cái tiền ở trong ăn lại đó juga chọn nó đồ jadi lihat tangan nih ngai đó di sen badat bah luôn hewa cái hắn san kiểu giống ôn à thật sen ngay hi mun cái gọng pan lụi jadi ông ấy chọn ông ấy còn có lẽ như chọn si hiểu cái còn tapi cái như một tổ lộ liều pokoknya BPJS ba kẹt nhất nhiều chung nhiều cái thằng họ ngã chiêu ấy mình đã nó đã ngã hiểu semua operasi hewa cái đó về dia lihat tangan nih ngalihat kayak sanin ya main ngang tia cái đó nhìn này ba ngalihat kan ruang operasi ngalok lihat khusus untuk khoai toy lah cuman tangan nih ngalihat ba phải kiểu yang thằng đó sih thôi nhìn kan còn bài dịch kan mua cái còn bài gì thằng sen thâu sinh ngày muốn cái kiểu udah ada gitu ngay mình đồ alitit wah udah ada dah dokternya udah ada udah mau ke sini gitu udah mau ke sini ngay ngay bagian mau cùng chiếu ngắn đổi về loài rồi ngay thằng sen phát mun wah kiểu udah dalam perjalanan ngay mun dia beda di sat kiểu yang mun kayak paus ya kamu belum karena gratis nhưng mình đồ muốn này ban nào BPJS à các bên ship nhân mua ban này ban sang này mình đồ mua dùng lui ban à ấy xin ban chiêu gì à kẹt theo ấy xin ban chiêu gì à ban chiêu gì các chỉ các mang phải đồ xin son đồ xin ban lui à chứ mang phải là đồ xin ban lui à kawan yang ban còn gratis abu cái gratis ấy mua gratis lah chứ gratis là bị chịu loay
Kan nhìn biasa mau dùng BPJS ki kan umum itu liang Jawa mai liang Jawa kan BPJS mengaktifkan sen dùng umum mai liang Jawa. Jadi aktifkan kan BPJS ban kisang pinggir denda ban ciwa. Abu ke gratis lagi namanya. Ni mendo BPJS gratis mo. Ni mang phải hết 40 nhân ni mang phải hết ba. Ni tu sen ban hình hiu à. Ban hình hiu ni phải hết đâu đó. Ni lo đó. Yang tangan niknya. Kalau you mau ban toy ba, như này ban sang rồi. Desainnya nggak mau operasi kamu. Saya ajak operasi pakai kis, nggak perlu bayar tindakan dulu baru hidung. Ngelisin ban ciu apa you? Pokoknya dari kan ngay kan con chít bát nhân mô ban. Jadi cái chít bát nhân này ban hết đâu cái đền đá ban chiu cái đền đá aja sam theo lăng. Chẳng cái đền đá con. Makanya saya kan dùng thọ tròn nó đó. Cái dùng thọ tròn nó kia hay còn thọ tròn mà. Cái jalan BPJS ayu caca nya penghujung. Di sini melanggar kayak prosedur melanggar prosedur dia boleh mungkin lo lihat bang darah jin mau konsultasi ke dokter jadi mau persetujuan jadi apa naik diterima kembali pokoknya BPJS darahไปของอะไรนี่ทางเราไปของอะไรไงโชว์ของชิวโชว์งานชิวnumpang lewat ya bang ya. Yang bisa banyak aku. Ini memang tôi chọn đi sợi lấy xem siêu thùng với tiểu sĩ tiểu sinh thùng pindah ke RS Singkawang saja di sana ada room karaoke-nya anh thì undit cái phân tận không là nhiều tụ tệ時間話最歡嘅時候，ngay anh nói những tận cái này những tận này đó, ngay cũng sabar tụ tận này, chế độ mèo, tận nhiệt lượng hảo á, hay ngay tận những tận nhiệt lượng hảo á, ngay lặng xuống xin hàng ngay một tận viên kiểu. Thùng nó xỉu anh tiêu水tiêu thùng này tunda minta surat rujukan SSKW bisa ayo saya kontra Tapi lah kalau lalu ini si Meseki cuma ditaruh gitu
di barang paket nih, barang dia lok ngasih dia si meseki cim dia thaki wa Naya dulu ini, enak tuh tadi Naya dan Kiwa. kit me yung ga seseki wa seseki biasa tiêu sui Kalau dah dari ngantuk paket pun. dia ko thaki pi dia kan khusus untuk minta operasi ya jadi dia tiêu sui wa cái cim ko thai jadi begitu tiêu sing như đó nó xỉu tiêu thùng Oh, macam komen yang merupakan bakso. makanya cái jalur kan hiệp ở trò chuyện cái khung an thai Ya, bakso atau kena kasih motong-motong, itu kan harus menghitung. gimana lebih tenang hin tenang pun lah tenang hin cái kiểu lebih dah